Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukurikira umunsi ku munsi ibiganiro by'Intare Official. Turagarutse nanone nk'ibisanzwe mu makuru yacu uyu munsi. Turi intangiro z'icyumweru, ni kuwa mbere tariki ni 25 bibiri z'ukwezi kwa munane bien sûr 2025, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye biri kuvugwa muri axe zo hirya no hino. Murabizi ko tugaruka ku makuru y'umutekano, politike na diplomasi, tukibanda mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi tukakomoza cyane ku makuru yahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ariho kugeza amagingo yangaya rukomeze kwambikana bikomeye cyane. Umutwe wa M23 umaze iminsi urwana bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba barimo barakwegana bikomeye muri axe nyinshi zigiye zitandukanye. Muze kunyemerera amakuru turi buze kwibanda muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi na Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kunaga ijisho hariya ahangaha muri teritwari ya Ituri, aho ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bukomeje gukorerwa abaturage benshi. Ibi nabyo turabigarukaho ndetse tubive muzingo. Turaza kuba dusimbukira ahangaha muri axe ya Walikale, dusimbukire muri Bunyakiri, turebe uko bimeze cyane cyane Katasomwa, turebe urugamba ruhazindukiye. M23 ishobora kuba yerekejeyo, igiye kwigarurira kara gace kamaze iminsi karundwamo ingabo, coalition y'ingabo z'abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo byose turaje tubibagezeho uko bimeze, uko byakabaye. Turasimbukira muri Kasopo mu kanya kabisa, operation ikomeye, igitero cya Wazalendo bafatanyije na FRDC bagabye. Twababwiye ko hari ibifaru bigeze muri bitatu byafatiwe muri kariya gace, ariko kimwe cyamaze gukandagira mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo. Turaje tuvi muzingo, ariko kandi hakaba hagabwa igitero gikomeye muri iki gitondo. Situation uko imeze, ngewe na Clever Bemba turaza kuba byose tubiva muzingo. Sud Kivu uduce twinshi twamaze kwigarurirwa na M23 n'umutwe wa M23, byemejwe, byashyizweho umucyo. Turaje situation tuyibabwire, byashyize igitutu gikomeye cyane ku mujyi wa Uvira. Ibyo ni bimwe tugiye kugenda tuva muzingo mu kanya nido turabibagezaho, ariko kandi uwitwa General Macano, uwitwa General Macano w'Abatembo nawe turamugaruka tubabwire ibye. Gusa muraza kunyemera mbabwire ku umuzalendo wavuze ko nguko byagenda uko ariko kose we tariki 20 azava mu rugamba. Ndaje mbabwire ibye, ariko kandi Benjamin Bonimpa nawe yaratangaje ati nyamara ahangaha duherereye Idoha, ikitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kudusaba ngo tubahereze yenda n'ishyamba rito kugira ngo hanyuma tubahereze ishyamba rito babone barekure imfungwa zacu. Ibintu bikomeje kuba mu by'ukuri bigorana cyane. Ngewe nk'ibisanzwe Rafiki Kijana Machachari aka Wako, ni wako uwawe abari uwawe, utari wawe ntacyo uba umushakaho. Ndabizi ko tumaranye igihe, nyabona mushobora kujoininga groupe zacu za WhatsApp, mutwandikira kuri 0796107666, hanyuma ubundi tukajya tubana neza cyane mu makuru yacu nk'ibisanzwe. Si ibyo gusa, mushobora kuba mu by'ukuri mushobora kuduhereza inyunganizi ndetse n'igitekerezo. Nk'ubu ngubu hari ibikoresho tudafite nyaboneka nka mikro. Umwe muri mwe ashobora kuvuga ati mikro zanyu niba zizarangiritse, ati dushobora kuba nagiramo akantu nyabuna, hanyuma tukabagurira utumikro. Ntabwo duhenda mw'abantu mwe, niba kuko uri inshuti y'Intare Official. Mikro zangiritse kabisa, zangiritse, niyo mpamvu amakuru tutari kwiyabagezaho neza nk'ibisanzwe. Wenda ibiganiro byuzuye tanto tukabagezaho bibiri, ariko ukabona ntabwo bisanzwe. Rero muramutse mwumvise mwadutera inkunga mukatugurira microphone ziciriritse kabisa, nta kibazo, mwadutera inkunga n'ubundi kuri iyo nimero tugarutseho 0771076666, hanyuma ibiganiro bikongera bikabageraho neza cyane nk'ibisanzwe. Munyemerere rero Clever Bemba mpite mushyira
kuri tapi ahite yazamuka neza cyane twinjirane muri Kivu ya Amajyepfo. Tugiye guhita twinjirana muri axe ya Rubumba mu duce twinshi turi kuvugwa, ariko kandi aho biri kuvugwa ko uko byagenda uko ariko kose ibintu bishobora kuba cya Uvira cyangwa se akawuvira gashobora kuba kageze bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye tugiye kugenda tugarukaho. Hari amasaha make cyane abantu bashobora kugenda n'amaguru bakagera mu mujyi, ni hafi cyane nka za Rubumba. Reka tuhinjire neza cyane. Clever Bemba waramutse? Waramutse neza bwana Macacari. Yes, nizere ko umeze neza, ariko kandi abakunzi b'Intare Official nababwiraga nti nyabuna dufite ikibazo cy'ikoranabuhanga ibijyanye na za microphone zikomeje byatwangiye, ati hagibonetse n'uwateza moda yatutugurira byaba ari byiza kurushaho. Yego da, yabikora rwose, yabikora ukumva ko aba ari ikibazo gikomeye. Nibuka ko hari umumama uba ni umushuti wacu akomoka hariya za Karongi, bamwita Ingabire Josiane. Ugeze kumbwira namwe ati ngo ariko ko numva ka mikoro kanyu sinzi ikibazo gafite. Ingabire Josiane aho ngaho ari muri Norvege, n'iwacu muri Bashari mu Kayembe, n'abandi barebye uburyo babikora rwose. Mikoro nziza rwose ziri mu bihumbi ijana rwose. Abakunzi b'Intare Official murebe uburyo mwabikoresha. Oya, ntabwo byabananira, kandi ntekereza ko bamaze kubyumva neza cyane. kandi buriya nubwo intore yishakira ibisubizo, ariko buriya mu by'ukuri kunganirana mu muco nyarwanda ndetse n'umuco w'abakongomani bo mu burasirazuba bwa Kongo, buriya imico navuga ko umuco ari umwe, bamaze kuba babyumva. Hanyuma nyemerera wenda twe kubatindira, tubagezeho mu by'ukuri byinshi biri kuvugwa. Nyemerera dusimbukire hano mu bice birimo za Uvira, ngo igitutu kiri ku rwego rwo hejuru bwana Bemba, ngo hari igitutu gikomeye cyane ku mujyi wa Uvira, ngo ku buryo ki ibintu bishobora kuba byamaze gukomera nyuma y'uko mu 2023 yigarura uduce twinshi. Atuka hano ni ibintu navuga bitoroshye bwana Macacari, kuko ubona ko n'abacuruzi batangiye kwikora muri Uvira. Ya miryango mpuzamahanga, donc ama ONG international ndetse n'ama ONG national nayo ari kwikuramo. Ukabona nk'uko n'aba bantu bari bakomeye n'ubundi bamwe twavuga bagiye mu budoke gouvernement en exil yahita bagabibuka, nabo imiryango yabo bari baragiye bayizana, bamwe bakajya bayigarura bongeye kuyikuramo. Bamwe babohereza muri Kenya, abandi babohereza muri Tanzania, abandi babohereza hakurya, kandi ukabona ko ndetse banari kugera hariya za Bujumbura. Ukabona ko nabo batari kuhicara, kuko bavuga ati ingabo z'u Burundi n'ubundi ziri muri Kongo. Sinzi ko 2023 izarasa Uvira, Bujumbura igasigara itagize igihungabana, kuko ubona ko nabyo bishobora kuzatitiza muri Bujumbura. Ukabona ko bari gukura abaturage babo, bari abayobozi bamwe bari bakomeye hariya, bari gukura abadoka imiryango yabo na Bujumbura, bagakomeza berekera mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Noneho hakiyongeraho n'abano bantu twavuga nk'abo muri Eglise Catholique. Ubona ko les activités zakorwaga na Eglise Catholique yari yakoze isa naho ziri kugabanyuka. Urazi ko Wazalendo bagiye bibasira cyane hariya kuri diocese ya Uvira, bagakubita abapadiri, bakiba amakanzu, bakibuka Kristo, bagakora n'ibindi bikorwa bitari byiza. Ubona ko n'abapadiri nabo bamaze gucika intege, ku buryo ahari abapadiri batanu, abapadiri uri kwasanga umwe nawe witanga. Ikintu cyo navuga cyane nuko hariya muri Uvira Intare za Sarambwe ndetse n'Amatubu ko bakomeje gusatira umujyi wa Uvira kabisa. Iyo vuze gusatira umujyi wa Uvira nukuvuga ngo noneho wenda hariya muri Plaine de Ruzizi bari mu birometero kuva kuri 75 kugeza kuri 90. Aho ngaho ngiye ni honestima. Ariko noneho uvuye hariya muri Haut Plateau na Moyen Plateau, ubwo bamaze kuva, urumva ko deja bari muri Haut Plateau, ubu ngubu bari muri Moyen Plateau. Urumva neza noneho bamanutse bahegereye. Yego, bahegereye bavuye mu birometero 45, ubu bari mu birometero kuva kuri 25 kugeza ku birometero 35.
urumva iyo ntuza kuva ku birometero 45 ukaza muri 25 ukeza kuri 35. Impamvu wenda nk'ubucereka wenda nkubwire nk'ubuce bamaze kumanuka bakegeramo bwamaze kubatombe s'il vous plaît, twavuga nk'agace kitwa Muhuzi, Kitoga, Bangwa, Rurumbu, Rubumba, Rubuga, Rumva na Masango. Hakaza agace kitwa Mukungubwe na Makenda. Ariya ni amasantere 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ni amasantere 8. Muri ayo masantere 8 rero ari munsi y'ibirometero 35 kugeza kuri 25 kuko ntabwo ari amasantere agiye yegeranye, ariko kugira ngo uve muri santere imwe ugera muri Uvira harimo kuva kuri 25 à 35 km. Ukuvuga ko hano ari hafi cyane. Noneho n'ikindi cyongeyeho reka wenda angano tuhagarukeho n'ubundi bwana Machachari, nuko aka gace hari akandi gace n'ubundi kari muri ina gace kari hariya kari mu kano ka Mubumbu yego, Mubumbu kabyukiyemo imirwano itoroshye. Donc na gace ko FRDC za Wazalendo na FDLR bari bashaka kugira ngo baze donc kugira ngo bongere kukigarurira kuko na gace kari strategique s'il vous plaît. Kari strategique ngo kubera ko ngo ku rwego rwo hejuru ngo ku buryo ki ngo hari standard y'ibirindiro cyangwa se y'ama defense ya FRDC, ingabo z'abarundi, FDLR n'abandi, ariko baza kuhavanwa. Iki ngo kikagaragaza ko ngo utundi duce twose n'ubundi tugiye tugarukaho ngo dushobora kuba twaravuyemo bitewe n'aka gace Karubumba kavuyemo, bitewe nuko ngo ariko gasa nkaho katangaga imbaraga zo ku rwego rwo hejuru kuba ahandi ha resista. Abandi noneho bwana Bembe kintangaje wenda ndi kugira ngo tubigaruke tubishyireho umucyo. Bamwe bakavuga bati ese ingabo z'u Burundi ngo zaba ngo ziri complice ngo na M23 ngo kuko ngo ntibyumvikana ngo ukuntu duce twose tungana kuri tugomba kuviramo rimwe ngo ingabo z'u Burundi ngo zikaba ziri kuyabangira ingata ngo ndetse n'imitwe imwe n'imwe ya Wazalendo. Ukurikiranye ngiye mbona ko ari cyane n'ibyo gutarataza, kuko ingabo z'u Burundi burya akenshi ngiye mbona ko ingabo z'u Burundi zifite umugambi utari mwiza kuri M23 no ku Banyamurenge. Ntabwo rero sinzi uburyo bakorana, kandi ukabona ko wenda abo muri communauté tusi b'abarundi nukuvuga ngo ntabwo babahereza administration kuza ku rugamba, ahubwo baza muri troupe wenda sibyo, wenda kuko bakeka ati bashobora kubatereka turengere bene wacu sibyo, kuko ntabwo burya bakomeza kumva niyo byagenda gute niyo buri kivume kajana buriya n'amasunzu hari igihe wenda n'agatima kajya kaza kakamuhonda kakamubwira ati ariko nubwo bwose na amazi yamaze kuba nabo rero ntabwo babahereza inzego zo kuyobora zo hejuru. Ndakumva neza. Yego none ntabwo babahereza inzego zo kuyobora ku buryo bwo hejuru, kandi ukabona ko atukanja icyo navuga nuko nta complicité irimo hagati y'abarundi, kuko abarundi nibyo gutarataza rimwe na rimwe usanga ko n'abarundi bari kwiba mu frere. Kuko naho twabonye abarundi bagiye bajyana n'amasafuriya, ibiyiko n'ibiki, nawe ubona ko n'abari abatindi mu batindi. Ibyo nibyo gutarataza kuko wagiye ubibona kenshi bakatangira bakavuga ati hivi na hivi runaka yahatanze, runaka likula rushwa, aseme uyu habange pachilia ovyo, ariko ubundi ni kwa kundi umuntu aba yahiriye mu nzu akapfa gupfunda imitwe habonye, nuko nguko nugushaka abo babikiraho. Nyemerera rero wenda duse nk'aba icyo tushobora kuvuga kuri Uvira wenda mu magambo make kugira ngo tuhave.
kera kabaye twavuga ko Uvira noneho dore ko i Burundi bagiye bavuga byinshi ati Uvira ntizafatwa ati ntibyakunda ibiki n'ibiki ati twebwe Uvira niba yinjira bayigezemo ati natwe tuzatera u Rwanda ati tunyuze mu Kirundo. So n'amagambo menshi yagiye avugwa kuri Uvira. Twavuga ko Uvira akayo gashobora kuba kashobotse, ubwo ndavuga ku ruhande rwa M23 ariko kandi ku ruhande rwa leta nabo babasirikare babo bazanywe bavaga za Kareminahe none bari hehe ubu ngubu ko ntabo turi kubona? muri Uvira barimo ku bwinshi, muri Uvira barimo ku bwinshi, ariko ubona ko nabo basa naho bari kwitegura gusahura, kuko urabizi akenshi iyo habaye imirwano ikintu kinini cyupfa kubona kuri FARDC nuko bahita bavuga ati reka dukoremo akacu karenge, ariko bamaze kugira ibyo batwara. Gusa wenda n'ikindi twavuga muri Uvira nuko bari kongera imfungwa z'abasirikari z'abavuga ururimi bakomoka muri abo mu bwoko bw'abahutu, abandandi ndetse n'abahunde n'abanyanga, abashi nabo bafite ikibazo bamereye nabi. Yego, abashi, abahutu, abo ngabo ndetse n'abo mu bwoko bw'Abanyamulenge n'Abatutsi hariya muri Uvira, s'il vous plaît, abana babo bari mu gisirikari mu minsi yatambutse bari barafunze 172 kuva kwa gatatu kugeza kuri uno wa mbere. No muri iki gitondo ngo hari abajyanwemo bagera muri 52 aho ngaho maze ariko babimbwiye, ariko kuva kwa gatatu kugeza buno bamaze gufunga abandi biyongera kuri abandi 172 bamaze gushyiramo abandi barenga 200, bose bamaze kuba 300 hafi 300 hafi 400 hafi 400, ariko muri community zabo abashi abahavu donc abashi n'abahavu nabo muri community tutsi ndetse n'abanyanga. Wenda bona yinumvamo wenda bishobora kuba harimo nk'umutembo nk'umwe, kubera urabizi nuza nani General Byamungu nabo urabizi. None abashi bo bari kwibasirwa mu buryo hariya muri Uvira, mu buryo buremereye kubera Bertrand Bisimwa cyane. Nukuvuga ngo ikintu kigaragara nuko ahubwo kugira ngo bayifate nk'intambara yo kuribera, cyangwa wenda dufate ngo kwa kundi babivuga ngo ni intambara ngo igihugu ngo cyaratewe, ahubwo bamaze kuyihindura intambara ya region, regionalisme. Donc kuba ati ngo bakomokana n'abana reka tubafunge hasigara bahana, donc namaze kubona ko ahubwo bayihinduye iyindi sura kabisa. Reka wenda ahangaha duse n'abahavuye turaza n'ubundi kuhagaruka kuko inkuru zaho ziri kuza umusubirizo buri kanya kabisa. Duhite tuza direct dusimbuke turenge umujyi wa Bukavu mo gato, duhite twinjira muri territoire ya Kalehe. Nimwe muri territoire mu by'ukuri navuga ko zabimburiye utundi duce kwinjirwamo na M23. Situation ngo naho ibitero n'ubundi biri kugabwa, ariko M23 ngo yerekeza n'ubundi muri bya bice bisa nkaho biturukamo imitwe myinshi ikunze kubagaho ibitero muri ziriya axe. Haramutse iki muri iki gitondo bwana Bemba? Ubundi ni muri secteur ni muri Kalehe. Ubundi hano wenda ahangaha wenda eka mbijyanirane n'ubundi kuko bisa naho byegeranye, ni imirwano muri territoire ya Mwenga na territoire ya Kalehe muri iki gitondo. Hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 ihanganye na FARDC ifatanyije na Wazalendo ndetse na FDLR. Ni muri Mwenga, reka nanyira muri Mwenga aho byakomeye, ni muri secteur Itombo. N'amasaha 48 arashize isasu ridaca isheni, donc isasu riri kuvuga ntabwo riri guca isheni hariya. Ni Wazalendo na FARDC bashatse guhagarika mvazima za M23 nayo ibabera ibamba, donc ibabera ibamba kugeza nabuno imirwano irimo imbunda ziremereye ziri kumvikana hariya. Donc nuba ngo hariya muri secteur Itombo ozi kuna yizi kundusha ndayizi kabisa. Yego hari avancement n'ubundi za M23, ariko ukabona ko FARDC Wazalendo
na FDL bari guha bahagarika, ariko ukabona ko ku mpande zombi s'il-vous-plaît urabona ko bafite imbaraga. Yaba ko FARDC urabona ko bafite imbaraga kuko barakoresha ibibunda biremereye, M23 nayo igakoresha ibibunda biremereye. Ari hakurya rero muri kare n'ubundi ni muri lokalite Kadasoma, urabizi ko abantu bagiye bava iwacu muri Masisi benshi bakajya gutura baza Kadasoma, barayituyemo cyane. Yego, urabizi ko uriya witwa General Janti wundi wabanaga na Kagiri niyo yagiye. Janti Tungane. Burya niyo yagiye. Aragenda ajya kurekrita, yasanga n'abandi basore bakomokaga iri iwacu, abo muri ndetse n'abaza Amati n'abaza hakurya muri za nani muri za Bwito. Aragenda arongera arekrita ndetse akura n'abarwanyi mu yandi mafosi n'ubundi yari hari, urabizi abandi bagiye bava za Rumbishi na za Numbi niyo bagiye bajya. Yego, ubwo yarababwiraga ati sha mwebwe muri abarwandofone muze abari ngewe dufatanya tuvuga ururimi rumwe, ati bara mu kuyoborwa na bari abandi bishobora kutazaborohera. Ngombwa yuko aragenda ajya mu donc niyo M23 hano muri lokalite Kadasomwa ibintu byakomeye, ndetse no mu nkengero zaho M23 guhereje ku cyumweru yabyukiye muri operation zitoroshye mu mashyamba Kadasomwa no mu nkengero zaho. Nagatuka imitwe ya Wazalendo, Mai Mai, FDLR, Foka ndetse na FARDC. Burya na FARDC ziriyo. Naho turuka burya ibitero byazaga kugabwa cyane no guhungabanya umutekano muri Karehe ndetse no mu gace ka Masisi neza cyane. Yego, ni operation no muri kino gitondo zakomeje. Donc zakomeje no muri kino gitondo. Ku makuru ufite rero reka ngwereze biramaze kubona bwana Macacari. Biramaze kubona nuko abarwanyi 23 bamaze gufatwa amatekwa. Ngaho 23 bo muri iyo coalition yose donc ya Wazalendo, arabo kwande ni bari kwa Bahigi, abo kwande bose donc ni 23, hafatwamo imbunda 7. Muri izo mbunda 7 harimo ngo iyo bita Serengina imwe, aka karanseti 5, hafatwamo n'icyarapiki. Ubundi waza gufatwamo ngo ibintu by'ugrenade n'ibintu by'uboxe byo ntabwo namenya umubare wabyo. Yes, birumvikana. Hariya muri biriya bice navuga ko M23 ikomeje nayo kurinda surtout ira trajectoire ya route y'umuhanda munini kugira ngo watongera kugabwa ibitero, akaba ari nayo mpamvu bari kwerekeza ubwo za Kadasoma ndetse n'ibyo bice bya za Bunyakiri kugira ngo barebe niba bashobora kuhavunga kugira ngo n'ubundi turaduce. Wari Bunyakiri ku makuru ndi gukurikiranwa Bunyakiri ngo bamaze kugera forces za FARDC nyinshi. Bamaze kwaramforce forces za FARDC rwose nyinshi, nongera mbikubwira ngo nyinshi ku makuru yo ndi kubona. Uretse ko ubwinshi bwabo ntabwo bujya bukanga bukanga M23. Oya kabisa, oya ntabwo bukanga uko twagiye tubibona ku rugamba, kandi ibyo tuba turi kuvuga abantu bagiye babyumva, ntabwo kuba ari ukuvuga ngo wenda ngo turi kuvuga ngo ibiki ni biba bigaragarira amaso, biba bigaragarira uwari we wese. Nyemera wenda twe kubatinda kuko tudafite iminota myinshi, dusimbuka dukubita tubangura duhite twerekeza ahangaha n'ubundi muri territoire ya, ariko ubwo buriya ni ku rugabano rwa territoire ya Masisi na Walikale. Naho muri iki gitondo ngo haramukiye imibundano, haramukiye humvikana urusaku rw'ibiturika cyane, ngo kandi hashobora kuba ngo hagabwe operation. Wenda nibutsa abakunzi b'Intare official nuko mu minsi ishize baje kuhagaba ibitero ndetse bakoresheje n'ibifaru bigeze kuri 2, ndetse 2 bikaza kwangizwa bikahasigara, ikindi kimwe amakuru atujya tubwira ko gishobora kuba cyaramaze gukandagira ndetse no mu mujyi wa Goma aho ngaho, ubwo ndavuga Macumbi, Gasheberi, muri axe ya za Macumbi. Gusa muri gitondo ngo muri axe ya Gasopo bwana Bemba ngo naho haramukiye, navuga ko ari igitero cyo kwivuna umwanzi cyangwa se cyo kwihorera. Yego, ngo ni hafi mu misozi wa Gasopo n'ubundi ni hari hafi ya za Macumbi, donc ni muri donc muri aho hagati ya Masisi na Walikale. Ni muri axe ariko ya Walikale. Ni Wazalendo muri groupe ya Uhuru Mark baje gutera ibirindiro by'abo 23. Gusa basanga ngo intare za Sarambwe ziri maso. Habaye imirwano yamaze iminota 30 kubona nubwo yatinze.
ni imirwano itagize uyitana yaba ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa Uhuru Mark. Gusa umutwe wa Uhuru Mark watakaje imbunda yo mu bwoko bwa Mortier 60 yafashwe na M23. Nuko ngo bari baje sinzi nanda babona ugushipota kuko n'ubusozi M23 yabakuyeho. Uno baje bashaka kugira ngo bisubize kare gasozi mo urumva ko nawe bahatakanije ariko ibasanze intare rwose zayakanuye ibakubita umuriro zibasubiza inyuma ndetse baza gutakaza n'ikibunda cyabo cya Mortier 60. Urumva ni periti ikomeye cyane ku mutwe wo gutakaza imbunda nk'iriya, ariko kandi baragerageza, ni bwa buryo bwo kugerageza ngo barebe niba bashobora guca mu cyuho cyangwa se kubafatiranya, wenda ngo barebe niba bashobora kubavana mu gace, ariko byakomeje kubabera ibibazo bikomeye cyane. Narimo mbona mu kanya muri Sud Kivu muri axe ya za Kanyora handi na za Muramba handi bavugaga ati turi kubakura amatibiki reka M23 yamaze kurya umutsina, yamaze navuga ko yamaze n'abaturage bose bamaze kugaruka, bamaze gutura. So urabona ko mu by'ukuri ntago bagitinya ko imodoka ntago zigitinya kujyayo z'ama ofisi yakomeye, wenda ngo ni muri zone opérationnelle. Ubona ko mu by'ukuri hari icyo nsigaye mbona M23 yo yafashe iba yafashe, nta nubwo igireba inyuma, ntabwo ijya yongera kuhava, ntabwo igihava yarakutuye ati ntabwo tuzaza ngo ntituzasubira inyuma niyo byaba biteho yaho ngayo nuko bimeze. Hanyuma wenda ikindi wenda dushobora kugarukaho ni babasirikare ubwo ndabita abasirikare kuko buriya nta formation yo no guhinduranya uniform gusa, no guhinduranya uniform, ariko urebye amezi bamaze bari kuri refresher ahangaha mu bice bya za Rumanga bari gutozwa n'abasirikare kamilifu kabisa. Barimo abapolisi batari bake kabisa bamaze kugezwa mu mujyi wa Goma. Makuru hari nuko nimugoroba bamanuwe bakajyanwa ku Cinquantenaire imugunga, akaba ariyo berekezwa. Hanyuma bari benshi kugeza amagingo ayo mubare urimo baraestima hagati ni benshi muri make, ntago umubare wa nyawo dushobora wenda kuvuga ama estimation. Hanyuma imodoka zagaragaye zimanuka zerekera imugunga, aribo bakekwa ko bashobora kuba bari mu mujyi wa Goma, aribo bagomba kukontorora, akaba ari imodoka zageraga muri 5, ariko hari abandi byavuzwe ko bashobora kuba basigaye mu mujyi, bashobora kuza kwambuka mu bwato berekezwa mu mujyi wa Bukavu bwa na Bemba. Abasirikare rero ukaba aribwo bashobora kuza gukora operation zindi zo mu nkengero. Navuga ni mu mujyi wa Goma hashobora kuba noneho ikitwa ubugizi bwa nabi bugiye kuba amateka bwa na Bemba, ugiye kuba amateka. Uziko nabonye umupolisi mu modoka wonzi witwa Wera wakoraga muri Rond-Point, wari umururaje ukomeye hariya witwa Wera. Kabisa. Reka rero tugire dutya dusoze, dushimira abakunzi bacu bwa na Bemba, barakoze cyane, nawe ngushimire kuba twabanye muri aya makuru, urakoze cyane. Urakoze cyane, naye ndagushimiye. Urakoze. Yes, amakuru yacu rero murabizi nakagaruka abakunzi b'Intare Official, ngo turaza kuba dusubira mu kanya. Mwikomeze mubane natwe, subscribe, share, comment and like. Amakuru yacu naka bye.